Pomaže Bog. U današnjem video snimku ćemo postavljati rasvjetu u glavnoj zgradi i ventilaciju. Pa da počnemo. Za rasvjetu već imamo ostavljene kablove i mjesto na koje će biti postavljene sijalice. A za rasvjetu ćemo koristiti LED panele 24 W, 4 komada, tako da mislim da će to biti sasvim dovoljno. Proizvođač je MySlight, ovo je njihova neka srednja klasa LED panela, ovo su naravno ugradbeni, koji će da uđu u rigip stable, tako da će biti ravni sa plafonom. Prije svega moramo napraviti sebi jedan karton s kojim ćemo moći osjeći krug da bude odgovarajući za LED panele. Iskoristit ćemo kartonske kutije u kojim su LED paneli došli. Tako trebamo postaviti još 3 LED panela, pa ćemo onda testirati na kratko kako to radim. Idemo jedan mali test.
Odlično. Ova 4 lopinjuna bit će više nego dovoljno. Super se vidi. Nemam baš objektiva za snimiti u ovakvom malom prostoru. Kako smo spojili prirodno, pošto nemamo još struju u zgradi, izvukli smo kablove na spojnice i spojili direktno tikač. Sigurnost na nivou. Odlično. Sad ćemo preći da uradimo ventilacione otvore. Oni će biti naravno u plafonu. S ove strane će imati 3, a s ove strane 2. Objasnit ću vam i zašto kad je budemo postavljali. Postavit ćemo ovakvih 5 malih ventilatora. Danas ćemo ih samo ugraditi, to jest napravit ćemo mjesto za njih, a nekad kasnije ćemo spajati gore na tavanu i struju i crijeva za odvod vani. Možemo početi. To je to. U sljedećem video snimku ćemo početi sa gletovanjem prostorije, pa ćemo onda postavljati pod, onda zatim možemo da postavljamo utičice, utikače, da polako privodimo kraj, da placemo mašine, da možemo koristiti. Ja jedva čekam, pa nadam se da će to uskoro biti gotovo. Vidimo se, Bogom.